ሸይጣን ጀሃነም ላይ ሚንበር ላይ ይቆማል ኹጥባውን ሊያደርግ የጀሃነም ሰዎች ተሰብስበዋል وقال الشيطان على الله شيطان ما لما قضي الأمر والثانيهم سيوسنكم ويناقرال إن الله وعدكم وعد الحق الله ونتنيا كتروا قبضوا الله تنبه ووعدتكم فأخلفتكم أنيك ألقبه الله تواشوال إيهو هيك أنونتي أني بنا أنت ليكو سلطان على النبري إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وسوسكم جينوس جاسر التال وسوسكم الشالاتوي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أني ناتوكسو نفسو تشاتو نكسو إلى الشيطان تسفاي كورتا يعني يجهنم الزبنيا أمالاج ودع الله بكار ونادوا يا مالكو مالك يبالا الله كفتروا جمروا سكو معك كندبرتو شكانينا يطሩታል ዙሩ አይቷቸው አያውቅም ለሺህ ዓመታት ለሚሊዮን ዓመታት ሲቀጡ አንዴ ግን አያቸው ወናደው ያ ማሊኩ ጠሩት ዙሩ አያቸው ليقضي علينا ربك ጌታ ይግደለን በቃ ይላል ይመልስላቸው ይሆን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቆል ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ መልስ ይሰጣቸዋል መልሱ ደግሞ ተስፋ አስቆራጭ ኢነኩም ማኪፉ ዘውታሪ ናችሁ ይላቸዋል ሞዴል ስቃይ ብቻ ያኔ መላእክቶች ይጠይቋቸዋል አለም የእቲኩም ነዚር እንደው አስጠንቃቂ አልመጣ ሆኖ ነው ሳትን ይሄን አይነት ቅጣት ውስጥ የመጣችሁት ቃሉ በላ ተመክረን ነበር ሸኾቹ መክረውናል ኡስታዞቹ አስተምረውናል ነቢያቶች ተልከውልናል ቁርአን ወርዷል ወላኪን ከذبنا ይላሉ ግን ምንድነው ዋሸነ አስተባበል ይላል ያኔ በቁጭት لو كنا نسمع ونعقل بالسما بنرዳ ኑሮኩ ሳት መዘውተሪያችን አይሆንም ይላል ቅጣቱ የፈራ ከዚህ በላይ ባወራው ቀናችን የሚያበላሽ የገዘፈ ቅጣት አስፈሪ ቅጣት ጀሃነም